Sibingelele kubna kufinyelela khona lo mbukiso. Bafowethu, ngaphambi kokuba nibuke ividiyo ngicela subscribe phambi kokubuka ividiyo, ebese uya-like, ushare, ucomment futhi siza ukuthi-ke ngabe indaba esuke sikhuluma ngayo wena uyizwa kanjani. Namhlanje-ke zithi-ke njengoba sazi ukuthi-ke iy'ndaba zosaziwayo izona esikhuluma ngazo kule channel, ngenxa yokuthi basemehlweni vele omhlaba, kodwa-ke esiqikelela kakhulu ukuthi asikhulumi kabi ngosaziwayo. Zithi-ke ezanamhlanje-ke ayi zimabheketwana lapha kuThando Nesithembu, njengoba sazi ukuthi-ke uThando Nesithembu-ke i-reality show yalapha kwaMseleku ethandwa kakhulu abantu kakhulukazi baseNingizimu Afrika. Sazi ukuthi yabuya-ke i-reality show mhla ka-22 January ngo-2025. Uma ngabe ibuya-ke siyavezelwa ukuthi hayi khona usefikile number 5, njengoba nje ihlezi ithi-ke ihlezi ithi ubaba uMseleku basobha umakoti welanywa ayikhona, usezolanywa umakoti futhi, njengoba sazi ukuthi-ke kade vele lokho ihlongoza indaba yokuthi kufuna unumber 5 uyamfuna futhi uzomthola. Nakhu-ke sekunjalo-ke imbiko-ke ibika ukuthi cha, uma nje iqala i-reality show siyobe sesiyambona-ke unumber 5, nanoma-ke bavungama abanye omakoti lapha ekhaya kwaMseleku, kodwa-ke insizwa ikhombisa ukungahlehli ey'thembisweni zayo eyayithembisa. Sibonge kakhulu bafowethu, sicela ukuthi ningakhohlwa uku-like, ni-subscribe, niphinde futhi ni-share, ni-comment kuyo yonke ividiyo esuke siyipostile. Siyabonga kakhulu.